jewe nigeze guhura n'umutipe umutipe turahura nyine namusanze ahantu mu mvura ariko aranyagirwa bamusohoye mu nzu ndamusanzeho ndamubaza ndamuramutsa bite bro sawa urakomeye umutipe mwiza pe mwiza asumba n'ubwiza so ndamubwira kuri ngaha nibiki ngo muhira ngo nasanze narufunguze ruhari ngo tujyane iwanyu ndamubwira kubera je ntago ndakuzi ngo kanda guherekeza ikipe taramerekeza turagera mu rugo turamuzimana ndamuha umupira w'imbeho araduga arataha okay mu gatondo arambwira ngo arashonje yatanye umupira w'imbeho wawe wiwanje iwabo ntabwo yabi wabo yasize bya faranga iwabo acyarahunga ahungira muri province yacu okay ahungiyeyo ahana ageze bamuhindaro bamuhereza inzu barambwa ati turaguha inzu ariko winagura umwana mutoya ibyo uzo urafungura uzo urimenya bigenze uko ati sawa mu gatondo numva umutipe ambwiye ngo arashonje urashonje kubera iki yakuzanye n'inzara ndamurungikira 5000 ndamurungikira 5000 arambwira ngo merci kwiri mikashi abo arajya ndakauka tangira kuzaraza home aza andraga aheba ndamwemera ko ari umutipe mwiza pe kandi sinibaza ko yoba kenye kugwego ndabyibaza ko abo umutipe acakaje kaba kamenyera mu gatondo naramumenya sasa ngamumenya abona uko bakundana oya hari umuntu ashaka kuva toki nanje nyeneye ngira ikirori cy'amayaje ndyohegwe nemeze abantu nyene ko nakoze amayaje hanyuma bisigaye bicana ibisanzwe ko uravyo n'abantu bake bafise urukundo bake umubonye nago ushaka umwitesha sibyo rero kagenda mugakora mariage kugira ngo mwemeze abantu mwirire ikirori murya Hello guys, ndabaramukije kandi nibera shaka kuri micro za Yahuy TV kama ndabitse ko ndabakunda kandi ndazikana mu nkunda ushobora kuba urwaye ushobora kuba ufite ikibazo ushobora kuba uri mu bihe bitoroshe kama ndakubwire ntibihebure Imana iragukunda kandi bifite umugambi mwiza urwaye urakira kandi ubisengera uno munsi rero bise abayimfite abatumire beza cyane s'il vous plaît nabigeme beza bubwiza eka sinyuma gusa no ku mutima yego cyane ndabahereza umwanya umwe wese abaramutse ababwiye n'akazina kiyo kugira ngo dutangure debate yacu uno munsi ndagusabye utagira subscribe kugira subscribe kuri Yahuy TV channel ni Facebook Instagram hamwe na YouTube ndabakunda abatumire bacu ni karibu merci muramutse abakunzi ba Yahuy TV mubabwiye n'akazina kanyu kunzi bacu ba Yahuy TV turasabye mugiye subscribe share comment n'ibindi bitandukanye nitwa Nishimwe Queen baye kaze cyane mu kiganiro cyacu karibu cyane nitwa Nelly Diane ayo ku mazina yo gustyle ni Diana Leblanc hama turasabye mugiye like na comment wow Bujya inti Diana numse Diana Leblanc kuzina ry'ubustar Diana usanzwe uri umustar of course usanzwe uri umustar gusa wo muri Yesu nawe byumva oh my god uri umustar wo muri Yesu kuvuga uraririmba ukora ibiki ndaririmba ndasenga okay yitwa Diane akaba ari Diana Leblanc izina ry'ugistar ryo muri Yesu comprenez alors uno munsi rero dufise débat yacu tugomba tube turahana ivyumviro tube turaterama tugomba tuvugane ku bintu bikurikira Queen na Diana Leblanc hari ibiganiro tumaze imisi tubona bikorerwa ku ma TV atandukanye bakoresha umwigema raho bakavuga ku bintu bijanye no gusupportinga abasheri no kuvuga abakobwa nabo bagire uruhara gusupportinga abahungu bakundanye hageze gusoka basohokane ntibarindire gusanga abahungu babasohokane babafashe muri make bababere nk'ikiraro muri make ni kuvuga rujya ruhara abahungu barabakora ahubwo nabo bakore eske namwe ivyo niko mubibona cyangwa mubona bitandukanye bisanze ku giti cyanje gusupportinga umuhungu bivana na vie abafise urashobora kuba mu rukundo n'umuhungu akenye atakinafise kumusupportinga
birashoboka kubera ko nta kintu nyine bafise ariko mu gihe abafise biki nibaza ko nawe gusapotinga kuko byo byose bivana na love mufitaniye urukundo ruri hagati yanyu mufitaniye niho jya gusapotinga umuntu atarukundo mufitaniye ariko kandi bidasa nabyo byo gufasha abantu barengana mu barabara eske nkawe kubwawe ni gikibona gituma abakobwa badasapotinga abahungu eske ni kubura amahira ni kubura ubuzi ni kuba nabo ntacyo bafise ou bien ni ko yatavyo bakeneye merci kumbaza neza cyane hari ikintu abakobwa bishizemo cyane basanzwe bazi ko kenshi situ hano mu kibano umuhungu aje kukurondera umenya ngo niwazo gusapotinga agufasha muri tumwe tubeze menga abakobwa niwe wonyene bagira amabeze gusumba abahungu ariko kandi n'abahungu bazi bagira amabeze birashika kuko nabantu kuko ukeneye gufungura kwambara gusa neza parfum nziza ivyo byose n'umuhungu arabikenera usivye ko gusa hari ibintu dutandukaniraho kwikora ariko n'umuhungu arabikenera inifo rero wokunze umuhungu sivupe ni wokundana n'umuhungu ubone gumye yambara nabi kuko biragucafuza wewe kandi ufise amahera agenda n'umukire nkawe hamba gihe utamusapotinze ni kuvuga aho ni mu gihe wowe umukobwa uba uri umukire eske n'umukobwa nawe umukene bisha bigenda gute adafise ikintu adafise akantu adafise ikofu mugaca muhura mwese muri abakene true love irabaho kenshi iyo mwese muri abakene icambere cyo murakundana nta ugara ku wundi umaze gukundana mukaba muri amakene mwese muhiga projet mwokora kugira ngo ibinziritse muca mutungwa niki n'ijambo ry'Imana Diana Leponze yatubwiye yuko ari umutaho muri Yesu. Diana Leponze sinzi ko nawe ari kuvyumva ibijanye no gufasha umuhungu mukundanye ukamusapotinga ukamusohokana uko nawe yo gusohokana sinzi ko nawe ariko uvyumva canke sinzi ko wumva gutandukanye n'izo yideza abandi. Wapi nta muhungu no supportinga sinshobora kubera kwemerera abahungu n'abahemu umuhungu mushaka gupanga ikintu ejo akaguhinduka abahungu n'abantu sinzi ngene no kubwira na rufatiro bagira nago pe bo uvuze ko abahungu nta rufatiro bagira ubufise impamvu ibigutera kubivuga kuko ntabwo uvyuka mu gitondo uje uvuga ati abahungu n'abahemu peut-être urafise ikintu kibigutera kubivuga tuyagire cause kiriho jewe nigeze guhura n'umutipe umutipe turahura nyine namusanze ahantu mu mvura ariko aranyagirwa bamusohoye mu nzu ndamusanzeho ndamubaza ndamuramutsa bite bro sawa urakomeye umutipe mwiza pe mwiza asumba n'ubwiza so ndamubwira kuri ngaha nibiki ngo muhira ngo nasanze narufunguze ruhari ngo tujyane iwanyu ndamubwira kubera je ntago ndakuzi ngo kanda guherekeza ati Peter aramerekeza turagera mu rugo turamuzimana ndamuha umupira w'imbeho araduga arataha okay mu gatondo arambwira ngo arashonje yatanye umupira w'imbeho wawe wiwanje iwabo ntabwo yabi wawe yasize bya amafaranga iwabo acyarahunga ahungira muri province yacu okay ahungiyeyo ahantu ageze bamuhindaro bamuhereza inzu barambwira ati turaguha inzu ariko we nagura umwana mutoya ibyo uzo urafungura uzo urimenya bigenze uko ati sawa mu gatondo numva umutipa ambwiye ngo arashonje urashonje kubera iki yakuzanye n'inzara ndamurungikira 5000 ndamurungikira 5000 arambwira ngo merci kwiri mikashi abo arajya ndakauka tangira kuzaraza home aza andraga ndaheba ndamwemera ko ari umutipe mwiza pe kandi sinibaza ko yoba kenye ku rwego ndabyibaza ko abo umutipe acakaje kaba kamenyera mu gatondo naramumenya sasa ngamumenya mbese nari nabaye nka mama wiwe nko ku munsi washobora kumenya ku mafaranga angana gute umva mu gatondo saa sita cenga muhadimwe bivana ko je nari ku kazi narakora nari fisa amafaranga okay wakora iki natandaza amatelefone abo nari fisa hera namufasha nagira gute me mu nyuma tiparaza kumumukira Bella shaka ni vyoroshe oh my god but Jerry kenataho none mu kuguyamukira byagenze gute eske
yarahunze nkuko yahunze avuye iwabo akaza mu ntara mubamwo yaraguciye inyuma waramufatanye undi mukobwa sinahora byagenze gute yabanje kwandaza home Peter yabanje kwandaza ku kazi ambaza phone ndamubwiye turasaka trevor original vraiment amereza 20 arambwira ngo sheri nago ndabyizeye neza ko original ndamuti ni kwino original ngo niyanje kuyipima urumva sheri wawe nagushaka kumwikeka cyangwa usuvuga ati ngo yomimukira cyo yonyiba no ndayimuhereza abarahise benaye shengufu phone nije nayishuye oh my god maze kwishura ize turamugezaho nifuza ati mana mfasha basi ndamubone basari muzima ivyo bya phone ndabyihoreye nagize ko haize tuwa mbona raje arasa pardon chérie pardon bini ko rukuntu namukunda ndavuga toki nakundi nta muntu adakora ikosa ko turi ku isi ndamubabarira twasa mu rukundo cyaje kumbabaza rero namufatanye umukozi wacu wo mu rugo bamwe bitwa abayaya cyangwa abayaya tamufatanye Bella nukuri narabizi oh my god wamaze urukundo rubabaza nkuko wamaze kumudepansa ko amafaranga yawe umaze guheba byinshi ucu mufata rero ari kumwe n'undi mukobwa do please umukozi wiwanyu wo munsi umukozi naramutekereye ndamuronga ikaragenda karasa imbabazi gusa Bella nabahungu umwe kwijana uzasanga yemeye ikosa ushaka umufate akubwira ngo twari muri sensible yabyo ariko nabyo twakoze nabwo yigera byemera avuga ati je ndemeye ikosa waramifatiye amagurane amaso ku yandi ndikuvuga amagurane acara gusigurira ati sivyo wabonye maybe arasigurira ko amaso yanje yamenze nigeze mbona ukuri oh my god so much rero mbwiye ko ntufashe umuhongo ndashira gasega so sorry but ushobora kuba warahuye n'uyo wikiyasho n'ivyo ariko maybe hariho n'abandi b'umutima ahubwo bakeneye abakobwa bashobora gukorana amaproje bagafashanya muri make on ne sait jamais la majorité n'abahemu Bella ibazi nimbuye umuceri undi mutipe nye twakundana arambwa ngo sheri kwaje ari byo nkora zanda ukudandariza we buhava bakwiba tisawa bwambira rawudandaza ameza amafaranga bwakora rawudandaza ameza amafaranga bwa gatatu sinabonye amafaranga yaciye ahunga yagumye aho nyene nkajya kumwishyuza tu umukobwa n'umusazi we twahanye ikije nawe we dufitanye iki ndakuziye yarira ndaheba gute amafaranga menshi sorry nihangane vraiment birababaje oh my god bo ikintu kimwe novuga urona uko muri ko muradusigurira ibyababayeho n'abahungu harabo bavuga ati narahemukiwe maybe nakunze umukobwa aramvanga ndamufata n'undi muhungu cyangwa nakunze umukobwa ndamwitaho mu nyuma anzanira save the date byose bikabaho usanga nawe bafite umutima w'igikoko kwizera umuntu bikaca bihera nko kuvuga ati urukundo nko kuvuga ati urukundo ntirubaho sivyo ndabyibaza oh my god rurabaho Bella rurabaho Bella rurabaho eske uri mu rukundo cyane very important wose no bandi ariko kandi urukundo rurabaho Bella umukobwa kugira he umuhungu cyangwa amuvange kenshi ndahamye neza ko biva ku muhungu gute ashaka ko atamwitaho kuko niwombwira umukobwa yandikirwa message imuvyura mu gitondo bonjour waraye neza midi wafunguye wage school wagize gute umwanya ari mu mwanya nuwo nyene bari kumwe Bella yumvire kumuvanga sindavyibaza en plus de cela akaba hari cyana mufasha kubigaragara kubiboneka okay Bella amufasha kuvuga amwiteho kwanza mu kumuba hafi no mu gukoresha uburyo cyane okay Bella uribaza ko umuhungu wubu yoza aragweza amafaranga yiwe nawe urumva urukundo rw'ubine rusigaye rumeze nimba guhaye amafaranga yiwe nawe swara kubwira ati ndagukeneye ubwo wanse afunga umufungo wiwe nibwo rukundo rw'ubusigaye ruhari ni mpanguye sindabihamya cyane umuhungu uko amumenyereje we love ukumufata ni kenshi azobigenderaho cyane ntago ari so wawe ariko
wirire vrai saba papa ariko kandi ibintu byawe nivyo kuri ubiraharawe ubwabo kandi nibwo biharawe si wose Dimpa no bavugira abahungu si wose twari ku kintu kivuga nuko yacavuga ikintu kivuga ngo kugira umukobwa ahemukira umuhungu akazana save the date akayimwereka hari umuhungu bera mukundana nakugire ko projet nimwe uyo rero kukubwira ngo nta gahunda kukubwira ko yo guha amahera for free kubusa uko nyine uko gusa biragoye Bella shaka biragoye ariko kandi hari abahungu bafise love nivyo kuko none abo bose tuguma tubona baguma barongorwa badafise urukundo erega bajya bose bagira mariage suko bakundana birashoboka koma je ndafise umugenzi twagomba tugire mariage kuri ko se yaramubwiye ati uzanye umugore gusa cyanda kugabira imitungo yose ayiwe turavugana toke wowe rero ko uri umujama ukore mariage hanyuma bakugabira iyo mitungo tuyigabure wigire nanje nigire nabirebye cyo tuvuga ati mama nje twaneniranywe tugire divorce. Oh my god. Cha tugira divorce mwese akagenda ukwiwe. Nukuvuga aya ma save the date ngambona. Birumvikana yuko si bose bagira bashingirwana batakunda. Bella Jesse ndagucira ijambo. Je mtipe twaragiye turagura n'intebe zo mu rugo. Turagura ibintu byose turahetse. Ariko umutima w'uwo muntu uranzamo eske ngende tuba nidukundana deje urabyumva n'umugenzi wange cyane. Okay. Mi proche. Okay. Aho. Tugende tugire mariage. Hama cyo tuvuga ati twananiranywe tugabure mwese agenda ukwiye ndagenda ukwiye ati eske ndumva kantu nyene umutima w'uwo muntu uranzamo. Ko ndazi yararondeye abandi petetre bishaka byarakunze. Muri makere ya save the date tubona hirya no hino ntibisigura ko bose baba babigize ko bakundana. Maybe barumvikana. Ega bera mariage ni kirori. Mariage ni kirori. Comment? Ninda kubesha. None hari abantu okay mushobora kuba na mafaranga mufise urumva yo gukora mariage kandi mukaba mukundana eske kugenda mukabana hari cyaha muba mukoze no bitaciye mu mategeko Bella. Oh my god murakundanye mugiye kubana mwenyene muradesiza cyeka tubane abavyeyi apa imiryango apa ntibikenewe twereka duhebe abavyeyi papa na mama tushwiragire tugende twibanire nivyo mashatse kuvuga bashwiragi ako kantu ni keza gose bitahuye nabi bajya bose bakora mariage si kuvuga ngo nuko bakundana oya hari umuntu ashaka kuva toki nanje nkeneye ngira ikirori cya mariage ndyohegwe nemeze abantu nyene ko nakoze mariage hanyuma bisigaye bicana ibisanzwe ko uravyo n'abantu bake bafise urukundo bake umubonye nagushaka umwitesha sibyo rero kagenda mugakora mariage kugira ngo mwemeze abantu mwirire ikirori mujye amafoto mugire gute munyuma mukabivamwo na bintu birebire bibayemo. Oh my god ya nabirebire mbona ne kugaye ko afite ati ntiwizera urukundo nta muhungu wo depansa ko nta muhungu wo kwizera muri make ku buryo ubona mufasha gutera imbere kandi ko navyumvise murafise akantu murafise coffee numukobwa ari independent numukobwa afise ivyo akora ari donc ari ubuzima bwe burubatse muri make est-ce que none nk'umuntu yo gukunda sivyo akavuga ati jewe Diana le prince vraiment ndamukunze kandi apana vy'ubujyaje sivyo umuntu ari sérieux akavuga ati kandi ndamukunde Diana le prince Diana jewe numva menga wohindura imyumvirire kuko abantu bose si bamwe abantu bose si babi sha n'umuntu yo nkunda byongora kubyizera byo kugora kuko umunyakibi nago imwandikaho mu gahanga ngo ni umuntu mubi ariko yogerageza kubikwereka biragoye kubona je ndashaka kwestroka ko yakunda gukunda fise profil wanje ndondera. Oh my god rero gutandukanya escro na vrai amour ibyo rero biragoye imana yonyene niyo muri make uvuga ati jewe nzofa ndi single nta mugabo nkeneye nta mufiance nta mukope nta kwa premier mu mugabo wanje ni Yesu yobone neka nibisanzwe bo Yesu ni umugabo wacu twese muri mwemu ndavuga mu buryo bw'umubiri kuko n'Imana yarabonye Adam ibona yuko ati kwije ibona yuko akwiye kugira Eva uravuga ati rero jewe umugabo wanje ni Yesu pour du bon oya ari umuntu type yankunze nyine akanyitwa kankunda ndashaka mutahura nkabona nyine kankunda nyine ariko ntago ndabikuza ngo njyaho ndamukunde bya danger ngo ndamuha umutima nubigira big deal biragoye kabisa imyaka ingahe 19 ans
Oh my god, murumva iyo deception vraiment ku mwana w'umwigeme à l'âge de 19 ans. Ah, il monde il est injuste, le monde est injuste. Donc fort étonné. Ok, it's not big deal. So none kabash ibyo bintu ko numva bikomeye. Vivian karatubwira Queen wacu barakora tubwira rero ko dusigaye ko hariho abagifise urukundo. Hariho uwo kwizera ku buryo binabaye ngombwa wona mufina wasa. N'ivyo bimaze imisi bivuga ati kumufasha nawe musohokane mwishireko wisanzure. Kuko utamwishize ko ngabandi baramwishirako utayamugurira abandi barabimugurira eske nawe we bon uri pour Bella hari ikintu kimaze imisi giharawe abakobwa bari muri aho hanze imbari Oman aho Arabie Saoudite Oman voilà abo rero baratumaze ko abahungu bon umuhungu ubu arabanga ko nyine ari muri SFR ari ndiye cyane agiye support y'umukobwa we uri umwana wo munzu uri umunyeshure irevure ashaka kuronka dukeya birashoboka ariko kandi ugaca usanga amaze guhura n'umwana agiye hariya akamuha akabona par mois 600,000 ziringiye oh my god gire gute umukobwa n'uwo ivram ariko hari nandi makuru turonka yuko bajya bari muri Saudi nabo nyine bahemukirwa irevure mahera nivyo vyabindi Diane yavuze ngaha ibyo Diane yavuze ngaha ati hari abahungu baba inseriye barabaho urumva kugira uzone umuntu ari sincere mu buzima biragoye wizera sirtu ku mafaranga ni ibintu bibiri biteje problème amafaranga n'umugore nkuko nyene bahakubitsa umugore w'umuhungu kiragoye nko kubitsa amafaranga ivyo bintu rero vyombi uko ari bibiri biragoye vro ariko kandi kubera ko nubundi heve tuzorongogwa bizora muri ubuzima nyene urahita mukagenda umaze ko n'ubukunda mugabo wowe kubwira uvuga ati d'abord sinzi ko bari privé uri mu rukundo bien célibataire si c'est privé c'est bon je comprends sindarongogwa ndi umwana ok bon nakati uri mu rukundo kuba en couple canke uri célibataire uri umwe uri single ndi single ibyo byaranandambiye byo kumva ngo en couple n'imyaka twabaye en couple tungutse iki Bella nayo tazobura nakirato kitazobura kigenzi cyacu Bodas izotumitwara n'ipireri ipireri jane ni nani ijane ni kandabiri isandari mukatona dutwara twese numwe atazobona fiancé wiwe nta kirato kibura mugenzi wacu bituma ko bashibidasa bitajanye mugabo bitari turonka abagabo bacu kuko Imana ifise abo yatwandikiye sibyo ntabwo nshaka kukana urukundo nirwa nisimbiza ku muhungu bebe ndagwa amahera ndasara bo aho uvuga ngira nuko yafise ariko hari n'abandi batayafise avuga ati ahubwo norunkura muhira yo bakoze aza nguri utuvuta ntuke mama nduhuke kujya muhira ngiri isafuriya yiwanje urukundo n'amahera biratandukanye cyane haje nyimba ari wa muhungu we uri kurahendwa umukobwa kurya amafaranga yawe ngaragukunda hagarika na rukundo rurimo umukobwa gukunda unamuhaye n'igihumbi ashitangira sheri ubwo ni wo buhombye ariko umubandi afise ibyarondera ati timbira kongere ko umuhaye cya gihumbi akubwira ati sheri nukuri ibintu ushaka nago birimwo kandi nibyo ariko umukobwa gukunda byanyabyo na amafaranga yawe akeneye abakeneye urukundo uko umuhaye amafaranga abona ko umenga ikora guhombye sibyo n'umuhunga gukunda byanyabyo kwabo bari muri Saudiya na muhunga gukunda umva akureheje kubera ko wageze muri Saudiya ukiri mu Burundi nigeza kwegera ngakuresha none nko mugiye donc ugiye mu rukundo c'est-à-dire ni projet muzobana mugiye kuzanira umugambi sheri dukoreye umugambi zana financement dupambane kugira ngo tugwize umusaruro est-ce que ivyo navyo nibaza ko bitubari bibi okay azana amafaranga nawe ukazana yandi mugakora projet ya urasa tuvuge example wowe uri muri Saudiya umuhungu nawe ari ino akubwira ati sheri ndika amafaranga dukore iyi projet turime umuceri cyangwa tugire ibiki wowe umva siburi est-ce que arayajya bantu ubugaburiye ziriya ndaya zitagira icyo zifungura ubugaburiye bajya abantu burya bundi bukobwa bwo muri quartier wowe ubu uri kuracoka ucokera abandi bakobwa niyo mpamvu uzobona kenshi baje
basanga imanza je nari womani bigenda uko umuhungu arandiye hari umukobwa bari pro box ubu badandaza imiseke. Oh my god. Umubanyi wacu. C'est choquant. Bon, nukuvuga rero muri market Diana Leponze uravuga yuko ntushobora kudepensa amafaranga yawe kandi ku musore. Sinshobora. Ntushobora no kumusohokana. Ankunda, okay. Ndaharura. Nyimba ndaguhaye montre, naguha isaha. Iyo saha nyimba nayiguze 20 cyangwa 25. Marura ko nawe uzongurira ikanzu ya 80,000. Urumva? Umva ko ari giharura. Ndayiguhaye kugira ngo ndabe nawe ikintu uzomereza. Sava aho ndaguhaye. Atakiguhaye. Atakiguhaye naho. Okay, utakimaye. Deja ho nyine maze kubona umukobwa yitoya akaguhereza ikintu. Nawe ucubwira akantu. Sumukwa ko kamaye ikintu. Mugasi itegeko wowe ushaka. We ntabwo umubwira umwereka nyine umutima mwiza nyine. Ukamuha ikintu ugira urabe ko wewe nawe afise umutima w'ubumuntu. Ukemera 25 ukayiheba. Nukuvuga iyo 25 wayihebye ukamugurira iyo saha mu nyuma nawe ntakugurira ikintu uzoshahagarika. Ariko kandi iyo 25 nyimbo yimuhaye uhari wateske jewe maze kumugira ibintu bingana gute ku buryo ndamugura ikintu cyaya kugira ngo nange simombi. Ni guha ko nta bugenzi burimo. Ni wowe mwaravukanye. Oh my god. Nukuvuga deja nta bugenzi burimo stadiko nta n'urukundo rwa rurimo. No, urukundo rumaze kujya nk'amafaranga ruba rupfuye cyane. Nukuvuga we kubgawe uvuga ati urukundo uvuga ati ntavyo kudepansanya ntavyo gusohokana namba dukundane gusa ku majambo unyereke gusa ku nkunda unyereke gusa ku hari ibisigaye tuzokwibanira. Sawa sikuvuga uko nyene aguhereza ikintu nyimba kugura ikintu nawe ukamugurira ikindi sava aho turabandanya nango ya nyimba ariko je nguma ndakudepansa ko wewe nuri mfise ba grand frère bange no gena nkagurira ico kintu ndakuguriye nkabaheza kandi kababera kavuga ati ndafise sister nkunda. So Diana Leponze uravuga ati ntushobora kumudepansa ko 2 3 4 fois none nko mu gihe akiyaro nk'undi muntu genre cyangwa cyangwa umukobwa ati so muze murabishirako utamwishizeko abandi bazomishirako ntumugareko rumuvuze ati ni rimwe rimwe rirenganye ni gisoda nta bindi birenzaho. Mbere umuhungu aranga umuntu amwishirako umuntu amwishirako aca kugaye acamusuzugura cyabona kumenga usa nabi cyabona kumenga wari nta wundi muhungu wiranze n'umugaye ko naho ntashobora kuvuga ati uyu mukobwa akangara ko twobana gute mugihangara umushira hagati na hagati. Bella ikintu ca mbere ki très important mu rukundo ni kubaho gukunda habe nibwo muheza amafaranga yose ukamufata ukumva ko ukamusohokana inkoko biratangaje kuba umuhungu akenye nawe ukenye mwashika mukaba mungacha kugira ngo gozana inkoko ngo zaniki dejura zinakura ico kiragoye rero ngerageje kuvuga gatoya ku vya Diane urumva we yarakomeretse cyane bronze ku giti ciwiwe uramwumva hahagaze mugabo urukundo kirazira kwikorana urukundo nawe Bella sinoguma ndaguta ko ivyo byose kuko ni umuhungu we wabiguhereza akabigwa rimwe kabiri 3 fois ivyo byose akabikora alafe arakubwira ngo aragukeneye niho aca kurondera mu bwo buryo ntagushire mu jambo akubwiye ati aragukeneye ni kuvuga abashaka yuko mugira sweetest time muri kumwe aho eske we ntushaka kumukenera niwe yoguma gukenera bien bagati sinzi namba bishwa ko bishaye kuvuga ariko sinzi ko ari umuhungu gusa yo gukenera jean kuko umukunda hari affection hari bisho bishobora kugira nawe ukavyisanga mwamukeneye cyangwa ntibyigera bibaho ku bakobwa n'abahungu gusa bakenera abasheri babo. Abakobwa baratandukanye ako gahore twidifera cyane amapa sinumva ko nubwira umuhungu ndamukeneye kuri ivyo ariko uramukenera nuko gusa bivuga kubera ko reka ndakubwiye isi ya none tugezeho umuhungu umbwira ngo ndawukeneye wereka kumbwira ati ndagukeneye ariko basi ugapoza des gestes zimwereka ko umukeneye tu vois umuntu mutarabana ukamwereka ivyo muri mu rukundo aravuga ati uyu rero uyu ikizero ni nkaho 50% cyizera bagufiteho kirapunguka. Nuvuga rero kirazira kwisanzura mu rukundo mu gihe umukobwa kwisanzura ifo kwerekana guhisha inzara uzotuma bimwereka mubana uhisha inzara genre nabone yuko ivyo bintu bikora c'est une valeur mubana n'umuntu ubwira nazo bari hypocrisie usanga ari hypocrisie. Bella mu Burundi bwacu nta mukobwa aja kudiraga umuhungu ariko kuri ubu ego kuri ico kintu ngo murakina mutife niko muri rukundo kwanza bijya nivyemewe warubizeho nivyemewe gusa nuko nziko bibaho. Reka nkubwire ikintu kimwe umuhungu reka nkubwire waruzi ko comportement umuhungu umwereka mu rukundo nimwabana izogaruka 10 fois voilà
kubera urukundo ni iki ni observation avec attention rero kugenda ko observa kugira ngo wenda nige behavior character comportement zawe ukumeze bige nibyo bizonera n'ishaka ryo kugushira mu rugo ariko hari n'abiyorobeka gakwereka uwo isura atari we aho icyo bitwa ishusho y'umuntu ya vrai oh my god kayibona mubana mu rugo bera biragoye cyane ariko uko biri kose sinzi umurivyi yarivye ngo wawe haba ari hose uramumenya elema yawe umutima wumva undi mutima elema yawe peu importe ahantu ibiri wumva ko ari umuntu ugomba kubana vraiment urafata decision avec observation kubera bigiye mu byo kubana kuko uru rukundo tujyamo nibwo abantu bamaze kubihindura hari inkundo zigiye zitandukanye tubona kwisi ngo hari inkundo nyinshi mugabo ubu ziharaje hari ya izo prestige hari prestige muyerere mugaruke post ku mastati iki janishe kumbe na kintu byose bita urukundo yaba byita urukundo mugabo kandi nibuke neza yuko urukundo rwabayeho kugira ngo abantu bazobane dutegura urugo kuri ubu rero umuntu murahura ntimuzinanye nta mico naki ukunda n'umungu wiyo ni mu diaspora nuzi n'ikintu na kimwe kera mwakoze ubukwe afise umufungo twakoze igikwe afise umufungo rero bikomeye cyane biragoye kuri icyo kintu uravugana bajya bakobwa bafise nk'abasheri babo twavuze ati abakobwa ntibakwiye ndiko ndumva amahagima y'iwanyu atandukanye bisigura ati ntiwo kwihuta kudepansa nko ku muhungu mukiri mu vy'inkondo eske abahungu nabo nyene kuko namba umukobwa ashaka kudepansa seke umuhungu ashaka kudepansa fois 10 yego eske umuhungu nawe gute hanze hariho babiharura tumureke adepanse cyangwa nawe ahagarike abivemo abireke Bella kudepansa ku muhungu ibo ni kawaida ariko kandi uraba n'umukobwa mu byukuri ugomboshye ko depanse zarizo Bella tukunda n'indwi imwe utangure kuvuga lendi igisiko cyashaje be yani nagaterime kagezeho ka be karatumara mwino misi be amafuta yaheze aho nisomeye nirakwira mama ari mu bitaro wow akandi kubwenge papa bari mu bitaro aha petisere yagize ikindi kibazo izo depanse ni wumva umuhungu wenyine gusa azaba kuraba kagati no uyu muntu vraiment nibwo siwe tuguma tangurana urugendo rero mu kintu gihari ni kimwe kudepansa nivyo kuko amafaranga n'urukundo bizabijana ivyo ni ibintu bijana vraiment kuko najewe niwombwira ko unkunda ukonye imyaka 5 6 iraheze dukundanye atana different yawe ndabona sindavyibaza kandi hari utwo shobora gukenera n'abandi atafise Bella wewe nimba atafise wabayeho gute nabura na dukeye yo tunga umugore gute aza kunereta nkande atakina afite azonungisha bronze aratinyara ya fresheri ziwe zogiki nimba keneye kunereta aza avuga ati jewe okay umuntu ashaka kuba adafise amafaranga ariko afise amafaranga yo kwitungisha agatunga n'umugore ariko nawe ubuyafise mushamushira hagati mugero mbwenga umuhungu ngo atayafise anereta nkande azonunga gute nzojya umuyaga nzogiki umwana azobaho gute tuzobaho gute abakobwa zamuyumvira namwe vraiment okay wow leo muri make bon tako turavugana ku bintu bijanye no eski abakobwa nabo bo finance abahungu babishireko babisiriteko babasohokane uko babasohokana abandi nibikabe ndana bronze babyamira kure nibikabe nta namakuru afise abafanga numva nayahimbye noshira bajya basegereza imfuvyi n'imfaka yaho umuhungu hakandi yaho umuhungu kuko uryo segereza iyo muhaye arakubwira ngo merci urakoze kandi witeka aguhereza umugisha ariko umuhungu wewe umuhungu sheri merci narenzaho urumva ko uhiteka imana umugisha ageze mu bajama atangira man hakademu vraiment karamereza inoti bimwe bya danger bimwe bisaranga ariko ngo frani ngo hariya ngo ndamukunda bigira bimwe bya danger ngo rero ngo ujya umva wewe ucuba bruyo ujya no acagira propre kuhande ariko ashobora kuko ndavuga tuvuga aritanga arinza nkorera ibitadike no mu rugo azoba ari responsable kavuga tu n'umugore wo kugira umugore abantu nibagirirwa na kimwe wokora ngo ushimishe umwana w'umuntu wa 100% muri make wovuga jamais aho nakugenge reka dushire ko jamais aho ushimisha umuntu jamais
umuntu ushaka kugukorera ibyiza 99 habura icyiza kimwe bikwijana ariko yagufatira mu ikosa rimwe ryonyene rigafuta bya byiza byose bamukorera kuvuga ikibi kigatsinda ibyiza byose cyane niyo mpamvu rero umuntu agukunda niyo ukora iki birabisha reka noneho birazwi bavuga bati umuntu akwanka urashobora kuba ufite ibyiza 99 ikibi kimwe ntazigera gukunda ariko kandi umuntu agukunda urashobora kugira ibibi 99 ukagira icyiza kimwe gusa akakugumako nubwo yoronka impamvu igihumbi zo kukureka hazabaho impamvu imwe ivuga ati tumagaruka reka ngaruka agire retour njyo mbaya so icyawe vraiment ntawe kijyaho ndagushigikiye that's right so ndagyewe cyane tuko turavugana tumaze iminsi tubona ama commentaire atandukanye ku ma réseaux sociaux abigeme bamwe bo bakora ibiganiro bakavuga ati umuhungu mukundanye mwishireko mwisiriteko umuhekeya n'utamuha abandi bazoyimuha musohokane umugurire yago umugurire inkoko aje ahimbe nayo amafaranga yakeneye muhe umuhereze akore projet kuko ngo niwashika mu rugo ni wowe uzoyimukorera nyene ntabakigutwaye bele abakigutwaye uzima batakigutwaye ahubwo tuzotoze neza turabati abo bakobwa babikora eske abo bahungu barabatwaye ubien akanwa icyo kinda kimenyesha gikora umukobwa avuga atahajewe umugabo wange ni Yesu nakuzi bishoboka basi ndongene umuhunga nerinda ndago muri make uvuze ati bikora babakobwa bihebuye bamwe bamaze kwiranda nta mukobwa bafise indero yoza kwitsita ku muhungu ni kuvuga bajya nta ndero bafise oya si kuvuga uko mugabo by'ukuri turavye mu mico ndangagaciro y'ikirundi mico ndundi nta mukobwa ujya kwitsita ku muhungu kwanza ni wagiye kumurondera ni kuvuga ubwira umuhungu ati sheri ingo unsanga aha duhurire kuri kangaro ndakurishe aho shanga muri galeri runaka ndakugirire shopping sheri uri henda hagusange jean nyene kumwishirako aba umumariy umugirira shopping surprise nkuko yakoze birthday ukavuga ati no ushaka kuja kumutumbera abandi bazanye amakado zisanzwe kananje ni warakado kari inbox k'urukundo ibirenza aho musako tukajana naho tugenda umuhungu ubese ube nyina ube nyirasenge kwanza none ndakubaze be mwabo babiri ninda baratongoje uwundi ninda yagiye kuresha uwundi ni kuvuga rero uvuga ati ujya donc maze iminsi ndabona ku ma réseaux sociaux genre umuhungu mwisiriteko yabahenta yabaha mwiparatureko genre umufatisha afite bya birasese ma frère bera waruzi ikintu kimwe gatoya waruzi ko umukobwa abaye une fille de valeur umuhungu amukunda cyane gusomba nkuko tukaja mu rukundo turi babiri wewe ukama be ibiki umwica ko komisitako nanje gusa nkagada nani respect wanje no kumwubaha umuhungu tugendera mu rukundo azonkunda cyane gusumba wewe ahubwo uzomuha azonzanira it means kubera ko wewe iwe bronze yabivuze cyane iyo byabaye ko gose wowe umutanga jewe avec politesse yanje no kugenda mwubaha akankunda vraiment akankunda akayanzanira umva mbere aramuhaye amafaranga umuhaye yazanye kwa kwini kandi nanje yanzaniye kugenda mushimisha byo kunafatariza mu rukundo uri kurakora iki cangenda ngamanura neza mbega pira kagezeho ni gute Dior sinzi indi Louis Vuitton hari upira bugezweho bw'abahungu nta makuru ufise aho cangenda akamushira kishima cyabona ahubwo ndamuhaye kamwe mugihe byamaze kungana n'ijana aveke kwa kumwubaha n'indero ndundi mbana muyeretse n'ikinyafura cyinshi abantu gusa bakunzi bacu tige kubimfura mu rukundo byo byiza cyane arankunda gusumba wewe ugumuzana ibintu umusomesha bafita kumusomesha atamakaye umwisiritako kumisitako kandi nakubwenge kabigorana gose mu rukundo urukundo nimba ruhari mutegezwa mwese mukora nta numwe yikorana urukundo nikizo kibaho umwe arakora n'undi agakora imbaraga ziwawe urazizana na je nkazizana tukazishira hamwe kuko ijya icyo cyumviro umaze kukizana iwaje ukayizana ukavuga ati queen I love you more than fame kayimbwira ngomba kugutahura nashatse umva simba nabishatse egare ko no kwikorana urukundo nawe kutokwikorana urukundo nitwebwe abantu de personnes tuja muri love niyo mpamvu bavuga ko ari anko kumusita ko si vyiza kumuhonga si vyiza ahubwo
gerageza kuko sizo gumagoza ama surprise gusa Oya. nawe urayitegura nk'umukobwa umutipe atakwitayeho aguma akubwira ngo nta mwanya afise ngo ndi okipe bera ku isi nta muntu atari okipe n'umusazi ari okipe no gutora ajya amasashi ari okipe no gutora amasashi gutora amasashi Wow. wowe ukoze umbwira ngo ndi okipe ugacuvuga toke kumbura ari okipe n'akazi kenshi kubera iki umuntu ukunda nagushaka kubura n'iminota 2 ukamubwira ati sheri bimeze uko ndi muri ibi ariko gahamba sware sheri ngize problem y'akantu kangana ukura ukuntu wondundikira kubera iki deja na rukundo barugiye ngo mbere Wow, so proud. So, no kuri Fernanda. Biranyubatse gose donc. Diana Le Prince yamaye igishinga naye ciwe umva nabaye fort étonné kumva mwana wa 19 ans ashaka kuvuga amajambo afise uburemere amajambo ari mu bwenge s'il kandi uko yari bintu karavuga nivyo uri kuravyanaliza ariko avuga amajambo vraiment atari y'ubwana urumva ko umuntu afise experience je me demande à l'âge de 30 ans 25 ans afise experience ingana gute vraiment d'être juste umva abana bacu baba bakiri batoya usanga bakurira mu bintu biyobeye comme ça ukabona umwana ageze muri age ariho yari kumenya yari gutangura kumenya ibintu byo base yamaze kugira experience bamama bagiye bagira bageze mu za bukuru t'imagine ni nka surprise muri make so ndabashimiye cyane Queen and Diana Le Prince kandi muzogaruke uno munsi ndafashijwe so muvyumvereye sivyo ibintu byo kwisita ku bahungu yego kwerekana yuko umuntu mwitayeho sebo kuko umuntu muri kumwe mu rukundo ategeza ko yuko mwitayeho cyane negeza kubona ko ndumukobwa ko umunga nyitayeho n'umunga akabona yuko mpari kubwira ko ndamwitayeho ariko ibintu byo kudepansa gose kamenga niyo big deal negeza kumuha umukobwa ibintu bingana kugira ngo abone ko ndamukunda no c'est pas bon negeza kumwisita kujya mu kugira ngo abone ko ndamukunda no c'est pas bon s'il vous plaît ibintu byo kugira shwa muze mu birekera imana ushobora kugira iforo yose ishoboka ntukure ikintu urashobora kugira amakanaki yawe yose fendofe ugasanga uguye muri faillite uguye muri échec mbere ukaba ku muntu w'igikashi ajame udashobora kwikurayo sibyo so ivyo bintu muze mu birekera imana ntimuzovuge ngo nkore ibi canke nkore bijya ndamufatishe ntabwo mufatisha imana itamuguhaye impossible nubwo mwobana muzopfana c'est ça it's no big deal so ndabakunda yari Bella Shaka yakoranye n'abigeme b'ubwiza ni Queen hamwe na Diana Le Prince uno munsi rero umbere umunsi mwiza nawe uko dukurikirana commentaire yawe turayikeneye ushobora kuba uvyumva ugutandukanye n'aba bigeme na jewe ushobora kuvuga uko uvyumva muri commentaire kugira ngo tumenye ukundi kuntu ubutaha tunya reka dukore isije kugira ngo amakomantere runaka abone inyishu cyangwa se tube turungurana ubwenge so ndabakunda kuri kamera rero nibagiwe ni Oli King abikora neza cyane big up brother urabizi ko ndagukunda yubahe brother yubahe oh my god ze respect kabisa so naho ubutaha rero ni Roy TV Burundi weekend turabakunda ciao ciao Yahuy TV.